evolution hi theory mai nge nia thil tak tak min thla tu ta khoi tanga local nge an ne kum tluk le ding on level kalta khan khovela hian dun na alom thana kum tluk le ding on muza ta evolution om nuwa thlai le thingkung le ramsa chi sang ta chuan evolution an ne ya heng thlai te thingkung te ramsa le thil nung chi sang voinia I mu zong te hi evolution wanga fekan ne chung species zinga pakhat chu homo sapiens nin chung mi hring te hi an nia ma se zona ta chu mi hring te hi zong lian chi tang lo piang chuak kan ni si chuan ani le engwangin nge zong lian chi te hi an lo reng si ti hi ni engwangin nge heng zong te hi chimpanzee te le gorilla te hi mi hringa an chan chon ve si lo heng zona te hi mi ten an zot fo thin mi then kha chunin evolution hi an oilawa dot mai ni an ti thin evolution theory hi engang chia dik nge ni theory mai nge ni thu dik tak chunin tin nge heng ran sa chi sang te hi an chan chon dan tuntum video a chuan achung zona te khi chan kan tum don nia mi tam takin an riat fu lo le an riat thel fo tangin bul thanang evolution theory hian mi hring te hi zong atang lo piang chu kan ni ti in an soi ngai lo an soi dana chon chimpanzee te gorilla te zong te le mi hring te hi thla tu thu mun an ni an tia ma se min thla tu chu tu na hian an dam to lo evolution ni imi thla du chuan thingkung mi thla ro thingkung hian in atira chuan tang pakhat che nei thin chuta lo thang lian chho zelin azar nei bel zela chung azar te chuan in tang dang nei bel zelin thingkung chuan azar na satak alo nei ta thina thingkung tang mora chuan tuna thil nung zong te hi kanom ma se I thin lunga zona pakhat lom tur chu engwangin nge kan thla tu then khat te ka mi hringa an chan bika a then chimpanzee le zonga te an tran I ti mai thea enge chan ni tang a chana chuna kin dawa kan soi donia kumsang khazaria somale pakwa khan Charles Darwin a chuan on the origin of species ti le khabu jeka hele kabu a hian theory of natural selection a soilang telani theory of natural selection ti thu issue dual rolin iril ruwa thilmak danglam tak khovel pelam thil tel ang riawa thia nei mai thea ma se chatiang lam chu animi alo nia dikta ka soichon thia thiam ol samlotuk in thla chonna emo in thla punna aum reng in mi hringa ni emo ran sa ni emo thingkung le thlai te po ni se ze in thla chonna chu thla pakhat atang in thla danga a in hlan chong le zel thina kanjin chu kan fa te a kan hlan chong thin ma se ze in thla chona hian ti dang lamna engamonia paltlang thina ni chu wangin jina chuan thil tlem dang lam alom ta thina ni chung dang lamna emo in an lo na ta chu thla kal le zel emo tu chuana te alo lang chuak thina entina pakhat kan soinge imit murong kha au khania ma se ifa te mit murong ero a hring alo ni dai thunga chumi omzia chu anjina khan thil in thlak dang lam a om ti na ni mai mit murong siam tu jin kha ti dang lamin om ti na ni chu ti ni chun an tu emo an to chuan te point mit murong hring nei na chance an nga ti na ni achang chun environment a zerin in an lo na te hi a that rolin a that lo na te po om thina ni then khatin andam kho cho puilain then khate ro chon an thi pui thin thunga chutiang chu natural selection an ti chuni utok mangin entir na soile taila utok rong uk nai pakha chu ram noya khosa chu utok chonin note panga nein anote jinga pali chunuka masian jinga pakha chu a hring thungani utok note vunrong hring nei big chu nim hring jinga biruin ain ti danglam thea chu na tan chon advantage thatakani nekha chu anmani eitum tu ral lo kalin utok ukta chu nim hring ka ra po mu an ol sam ema wangin aron ei zo ta vek maya ma se utok hringero nim hring nen an rong ain an em wangin mu velovina him pha ta chu wangin chu utok hring thla tu chu a hring an lo ni ta zela chu tiang de ubok chuan a zawayang in soitaila theory of natural selection ni a hlo tling ani mitam zok chon survival of the fittest ti tongkam hi kan hriat karing he tongkam hi motivational speaker te hianin an mangdik lo fo trainin ka thria survival of the fittest hi mizo tong chuan aru no chuaka kan tia mizo te ang do bokin motivational speaker te chuanin ti sang zonga mi chak
asap trong takin physically mi fit te chu dam kho chuak tur angin an soi thrin ani mi then khatin survival of the fittest ti soi to chuan an mitla in bicep le tricep nei lian te six pack nei te chu he theory of natural selection in asoi dan angin dam kho chuak tur anga an ngai thrina mase hi thil likani lo ni fit ti hian in michak thil ti thei ti lam akok lowa Charles Darwin a soina na chuan fit ti omzia chu a chevel environment om dana zira khosa thiam ti na ni heta environment kan ti hian sikle sa khom dan tor thei chaw kok lawa kan chevela thingkung le ramsai lo fashion zinga po khosak dan thiam ngai ni ani chun chu tiang din huna chuan tunge in fit berang chu wangin in fit amo in fit lo po ni se hunin ati danglam theini dinosaurs hun lai po khan natural selection of wangin ransa thren khatchu ramsalian puya anchang chong thrina len thanna chu an mani tumtu predator telaka ulsam takin anin veng theya mase kong le lama chun eitur ahar sademo awang ani ve thung chuan len kha an tan chuan disadvantage ani ve thung ani an tan chuan fit ti omzia chu len lo ni mai achan chu eitu kha an len lo chuan eitur ma mo zat po kha atlem ve zela wang ani chu wangin ram sa then khat chu ate zongin an chang chong thrina chu tiang deuh bok chuan ram sa then khat chu khowata anom theinan an taksa mul tam tak an nei theinan anin evolve entinan polar biarang te hi an mul cha tak mangyan eng a khowata poni se vot tilovin anom thei phani mase kong le lama chuan mi hring ang te chuan an taksa mul tlem ten nei thunga hei achan chu ni puilai pun an taksa temperature ol sam takin athunun zungzung theinan ania mul tlem ten nei chuan ni puya poni se mul an nei tlem chuan ol sam takin an thlan chuak zungzung theya chu chuan an taksa vongdai zungzung thei thona ni ti chuan evolution bul thut in hreto boka tuna chuan evolution thlen dan kan soi vele thung toang evolution in khai diat dana chuan species zongzong hian in thla tu thu mun kan nei vekani mihring le zong hian thla tu thu mun kan nei a mihring le bong le loi te point thla tu thu mun kan nei ni a then chuan in hnial min tum ngal ti ka hrengreng ramsa zongzong le thingkung le thlai te po hian thla tu thu mun vekan nei a hun masa ker le taila kum tluk le ding on li vela tang hian hunain trana heti hun lai khovel om dan su tuna kan khovel om dan nen hian ain ang lo pum hlum lakani khovela hian continent polo om lowa khovel chu tuin akhata chu tuya tang chon nun na chu aloin tran ta ni thil nung ma saber nge ni scientist chon in thil nung ma saber chu aminga first universal common ancestor atoi zongin fukati anwa heti hun lai hian GMO DNA ti ang reng alo om velo ni chung thil nung ta chu tuya leng vel mai mai nucleotides nin RNA ya an beta chu RNA chon molecule pakhat PTC an ti chu siamin chu tatang chon fuka asiam chuak le a khovela thil nung zong zong thla tu ma saber chu cell poni phalo ni tuna chon cell ta chu nun na nar building blocks of life tin kan soi train sap tong karon te le nual maya angai la tu te tan achian zok nan ka ti wang pakhatani chumi pelama abik takin biology zirlai te tan an zirna tan tong kaina takin tin asap tong hi karon da tel mai chawani ngai la tu ten in lo sha thiam do ne mase fuka chu cell po ani lo wangin ani le thil nung ani shim shimem thil nung living thing nge nia thil nung lo non living thing mitla thiam har sa khop mai mase virus te hi han mitla chinte virus thil nung living thing emo thil nung lo non living thing dia soi an ningai lawa virus te hi host body a om lo chuan an mani nan thangin anin thla chong thei lo ni biology a chon host kan ti chuan thil nung organism lian zok an mani aya organism te zok te lo chom tu emo lo dong song tu hi host an tu thin a chip chiar chuan ka soi lo mayang a chan chu video hi a thui do na tuklat mai arem chan tak le hemi chung chang bi khi chu video danga ti chu le kan tum do nia ole kan topic la ba lut le tong kumtlu le ding on thum point pariat kalta khan fuka chu cell pakhata tanga in siam unicellular organism ni turin chan chhon na ne ya chu chu luka tin kan soi thin
alam pum chu last universal common ancestor tinania khovela thil nung zong zong thingkung te thlai te ramsa te bacteria te le fungi te hian in thla tu thumun kan na ya chu chu luka ni scientist rin dan chon cell membrane nei prokaryotic microbe an in ringa skula prokaryot le eukaryotes danglam na chu in zero vector in karing eukaryotes chon in cella nuclei pa ngai takanaya chuti rolin prokaryot ero chon in cella nucleus pa ngai takanai lo thung scientist chu dana chon luka hian gene zathum le somnga panga veloma heng gene zathum somnga panga te hi khovela thil nung zong zonga hian mu tu ro om vekani mase he thil ro hi chu an mu chuana alarei vak lo thung July sang ni la som paru khan scientist chon he thili an mu chuak ve chawani a mu chuak tu chu University of Dusseldorf mi William Martina nia he thil a mu chuak ma thalical ta khan scientist chon in laboratory a khovela synthetic cell teber mania dam kho chuaka mania in thla chhong thaian siam chuaka synthetic cell a chuan gene zali le somsari le pathum oma mase luka chuan gene zathum somma le panga omin synthetic cell ai point gene ani tlem zokani he wang he ne luka chu achan venung tia an soina chan chu anung ti dorin anung chi box lawa chu wangin nung le nung lo in kara awmani chu scientist rin dana chuan tuna virus kan mu te hi luka main anlawin evolve to anga an ngai ni ani lo vek pun luka rolin virus te chu anin evolve ani angan tia achan chu atir te tangin virus te hian evolution a hun poimo tak an chan phangani covid-19 kha virus chung ko a chuan an chung ko timol pho tu ni ma se kan dam kho chu thainan engkim mai hian virus mo thil dang po ni se kan mamoni luka chuan cell division mangin anin thla chong ti kan mu thaya luka hun nia ain then nu kumak du engmazat nuwa chau evolution hi oma chungte chu bacteria le archaea ten ni heng microorganism patni te hi aninang don khop mai cell wall le plasma membrane atlemin adang lam de ufeta chu jong suni mai kummak ta doeng mozat kalta khan evolution wangin bacteria special develop piang chuaka chu cyanobacteria nia he bacteria singa photosynthesis ti thei ma saberani nizung mangin chakna asiam chuak thina tui chu chowa mangin atopa oxygen in siam chuaka tui pu cyanobacteria thanem takin photosynthesis an man hian boruka oxygen thanem tak ti chuin awma chu great oxygenation event ti nan soi thene chu chonin boruka oxygen thanem takom tira hei po hi kum tluk le ding on ni point pani vela thlengani ma se dine ti chak ani thainan le him le sola thainan evolution ain rolanga ya hei hian in cell nucleus thainan apuina sa hleni DNA chu him taka thainan cell chunga tlata panina chuan kummak ta do engmuzat dal hnuwa evolution chu nucleus po cytoplasma muturin alom tani cyanobacteria chi khachu chloroplast a changa voina thlai le thingkung zong in photosynthesis an nei theina chan chu hei wang he ni hei thlai le thingkung lalram lo pian chu dan chu ni kong le lama chuan boruka oxygen tam tak aum ta ka chuan man lai bacteria ta chuan chu oxygen chu man tang ka an tum ta oxygen chu chakna siam chuanan man an tumani hei aerobic respiration no chuna bul pui chu ni chu bacteria chu mitochondria siam chuak turin archaea dang chunga lutin in evolve velea mitochondria hi cell powerhouse tin an soi thin eukaryote zongzonga element poimo deuh mai chu anu dewa chon eukaryotes te chu subbranch pathuma anin then rang lea chung te chu ran salal ram fungi lalram le algae lalram te an nia algae lalram hi protista ti poinan soi thin ani khatika chon nun na thing tree of life lo pian chuadan in mit thla thiam thei deuh tong chu atira chunzar pathuma naya chungte chu bacteria eukarya le archaea te an nia chu mi hnuwa eukarya chu thingkung ransa fungi le algae ate anzar pharlea tuntleng in scientist chu eukaryotes lo chor chona chu archaea ani le ni lo thuwa le archaea le eukaryotes te chu branch strang ma se thla tu thumun nei ani le ni lawa an lein nel rengani tuna ta khani ril ruwa mishing te hi engtika nge zonga tangin mishinga kanchanang leti iril ruwa ingai to mai theini
Kini la chon bacteria le microorganism chung sa ngot kan la soi box sia methan ka chon zong le mishing te hi kanin kong kai ti soi hi an zak trina ma se hi thu dik takani mishing taksa tina hian microbes trillion somthum le pako ama kan taksa cell za somni le pathum che hi mishing cell ni in ambak zong chu bacteria virus le archaea cells te an ni kummak ta doi zakua vela kan kir le chuan cell pakhat aya tam nei multicellular life apiang chuak to ni engwangin mo evolution wang mo le cell ta chu ahloma an chuan dam kho chu an ol samjok to ni cell pakhat chau naya mal takama ni omai chuan cell tam tak khom chuan dam kho chu theina chan san nei sang zoka hei wangin multicellular organism kan muna chan chu kummak ta doi zanga sunga le panga kalta khan ramsa zongjong in thla to thu mun an nei ti kan muwa chu chu wakari wario sania bufang khat ai po te so kani ama hi chang pan rul hut kil ni na hinia chumi om zia chu ama lam le nung lama om da nei nang chiani organism chu angil zong in mo a phei zong point ni se ani nang chiang chumi om zia chu thil nung zong zong te hian dinglam le vei laman ne vek don ti na ni chu chuan chung kil ni ta chu ani nang chiang bokani amero chu dinglam le veilam nei lo tlema song om ve thawin chung zinga chuan starfish po hitalin bilateral symmetry ni velovin radial symmetry ni thuani ani na taka chun ram sa zongjong hi bilateral vekan ni mishing an nemo vok an nemo maimo man nemo pheng phele po ni se an vain dinglam le veilam an nei veka scientist chuan in Australia chimlama heng fossil te hi an muchuaka chung fossil te chu carbon date manga an en chuan chung fossil te chu kummak ta duai zanga somnga le panga vela om thin ran nungan ni tin muchuaka ni chuan fossil muchua chu bilateral ran nung thawani thil nung an muchua to zinga chuan ala upaverome ei wanghinia ran sa zongjong thla tu tia an soina chan chumi hnuwa zang ru alo om chana sanga te bokwa kalchi antinan rule te sawa te le an no an hnuta manga chom thin mammals te hi vertebrates tia an soina chan chu zang ru an nei wangani zang ru masaberi kummak ta duai zali le somriat kalta khana lo in siam to a zang ru nei masaber chu sanga hi nei na ming chu arandas pisani chumi nuwa thil nung ta chu kepali nei turin anin evolve vele a ran sa kepali nei ta chu tetrapods tin an soin thin chung kepali ta chu tui chunga ta in siam chu kan ni tunare chun khomwal kan la rap thleng lo kummak ta doi zathum samsari le panga kalta khan sanga pakhat use thenopteron an ti chu om thina chu sanga chu fit duklai sei nei in khaberu changtha tak le hariam takan ei ni he sanga hi sanga zongjong le khomwala om te in zomna ni an tia heran sai unlock teo aming chu tiktalik rosi ni in kumsang ni le pali khan mu chuania apang par malam shol le lianzet wang hian khomwala a chen thei phani heran sai tuipui pon lang lama cheng thina ni men voitam tak climate change wangin tuipuya tuita chu an kam thina wangin lo theilo na wangin heran nungemo sanga hi khomwala a chen angai phani mase khomwala po chona pang par malam lian le shol taka wang hian adam kho so thei phani midanga se ai theinan olelu ruang de uluru nei vea mase hemi ani wang ringot hian thilung zongjong tu tangin khomwala an lo chuak vek ti na ro ni chuang lo ni evolution hian ngil takin pakhata tangin pakhata achang chong ti na ni lo thung direction pakhata tang chawin an chekon lo evolution chu mun tin kilte na tangin an thleng thei vek ani he sanga wake hi tiktalik nen chung khatane rinna chun huning ma chen khomolan khosa mase pon lambo ro ka milwak lo wangin tuya akir le anga an ngai ni chutiang de bok chon thil nung then kha chu khomola anon chuaka mase in evolve turin tuipuya an kir le a hemi chungchang entina thadeu chu whale le dolphin te hin ne whale le dolphin te hi mammal san nia chumi om zia chu an no te te an nu ta tui mangin an som thina ni sanga ain mishing tenen kan lein nei zoka sanga te ang lo takin whales le dolphin te hi tui chunga an tho thailo ni thok la kan du ne chuan tui pona an ron lak ngai thin hei wang henia whale le dolphin te hi tui pona an ron vor chu thina chan chu chuti ni chon mishing le dolphin te hian thla tu thumun khomwala cheng kan nei tina nei chu
heti rol hen kan hriat le turatana ka du chu an thla te then khat chu tuya chengin a then khomola an cheng ti hi ni history kan clear leta kummak ta doi zathum somruk le pariat vela kan kir le ni chuan amphibians te anin evolve tran ti kan hmu thayang amphibians kan ti chuan tuile khomola cheng thei soina ni in chung zinga chuan utok pon tela hengte hianin reptile kan ti mai le bok vakal entinan rule te olete satel liking kan ti ang chi te lo pian chuna chuni hengo lo pian chua nuwa dinosaurs an lo chuak ve chawa dinosaurs te hi kummak ta doi zani somthum vel bora an ron lang tran ne soi zung zung ngo kummak ta doi zani somni le panga kal ta khan chai chi mangdeu centimeter somni le ka sei ran sa kan muwa aming chu brasiladon quadrangulari sania heran nungi khovela mamal upaberangai ni nikum lok khan mu chuani nge nge chumi ma chon scientist sonin khovela mamal upaber chu morgan kudon nia an ngai thina ni apian mang chu hetiang deu he nia kummak ta doi zani le panga khan alom dei to thil chin chiat lak deu pakhat chu morgan kudon te hi an tui vetlat mai mamal chungchang kan soinual to soile soinu anno te a nuta tui manga chom thin te hi mamal stin an soi thin chungzinga chon mishing te po hi kan telve mamal skan ti singa hian mishing zong ui zo te sakai baknai zong zong po an telve kani atlang pui thuin mamal te hi an tui ve ngai lawa chotiang chu an ni rualin mamal skan ti singa tui nei om ve thawin chung ho chu monotremes te soi an thin ani tuna hian monotreme species nungdamala om species pangan loma anjinga pakhat chu platypus ani platypus fossil an hmu chu masak ber chu kummak ta doi zale somni chho bor vel khania khang fossil te kha tuna platypus kan ti nen hian andang lam em no ni andang lam na chu chete chawani hi wang hi ne platypus chu khovela ran sa ladam zinga upaber pola an ngaina chan chu monotreme spelama mammals kan ti zinga mammals chu chen nia chen chan ne an nia chung ta chu placentals le marsupials te an nia placental mammals kan ti chuan nuin a chula tanga piang emo frinang chi hi nin entinan mishingang te hian nia marsupials mammal tero annu ipte kan ti mai neng chu atanga selian ang chi hin nia entinan kangaroo le kwalang chi te hi chu wangin ani na taka soi chuan mammal zinga ro poni se an no emo an fate an ankle silent an hi chrang chrang pathumoma pakhat na chu an tui mangin ania pahnia chu nu chula om nin pathum nai ro chu nu ipte mangin ani thungani heng chi pathum te hi pol khata an da na chan chu an vain an no te mo an fate chu an nu ta tui manga an chom silent wangani monotremes te ro mammals chung khuwa tangin kummak da doi za somruk le paruka khan anin la hrang to kummak da doi za somni le pangakal ta khan marsupials le placental mammals chu kongsang daya annoin evolve to kummak da doi somli malam thleng kha chuan South America Antarctica le Australia continent te hi anin somani mase marsupials aronin evolve ta ka chuan achunga kan soi continent pathum te hi asang thawin anlom tani heti hunlaian Antarctica hian vur mu tur alom lawa chuti hnekin Antarctica hian ram mu tur om thin mase tu nai ro chuan heng continent ti anlo in then ta ka chuan heng continent pathuma te hian marsupials chu kan lo mu thei thani mase marsupials tamzo ke ro chu Australia mu tur anoma South America chuan marsupials te hianin mammals dang elpui turin an chak tok lo ni mase Australia ve thung chuan mammal dang tenen inti boina mo harsana an tolo wangin Australia chuan kangaroo le koala kan muna chan chu hei wang he ne placental mammals fossil zinga kan mu thei zinga upaber chu chena mar saka mu chuanin kummak da doi za somni le pangakal ta mi khania churan saming chu eho maya ni amero chu kumsang ni le som pathuma anjir chiana tangin scientist chon tuna placental mammals dang ten an nei ang kim tlang te fossil hian anei lawan ti ni Maureen O'Leary le athopui da chon placental mammals masaber te chu kummak ta doi somruk le panga kalta khan mu chu ani to tinan niala churan sa chon hetiang mel deu hi pu sajunen po ai nang tre pani kan soi thui tul tula angai nom tul tul mai tuna po angai nom cholai kan thleng don che achan chu heti hunlai hian dinosaurs te chu khovela hian anom dei to ni asteroid chon dinosaurs omzong zong ati hlum phiar to
chu mi zia chu dinosaurs anom to lo chuan mammals tan in la khun tha takani khovel ecosystem a hian mammals ten khovela ro an rel ma hian mun ruak engmozat muturoma science journal in a soidana chuan dinosaurs khovela mutur omlo nuwa che placental mammals te hi lo lang than angina soya he thili thleng lo ta ang ni sela chu placental mammals rang rang te hi mutur an om kher lo mai theine mishing te poi mutur an om lawang kummak da doi somni kalta khan Indian continental plate chu Asian en anin suwa chu ta tang chon Himalayan tlang lo piang chu kani chu ti role placental mammals te chu branch rang rang a then fran ania chung branch ringa pakha chu angulate nin ke kak chi kanti antinan bong loi vok kel sanghong sai sakhi le tuivok kanti ang ta hin ne he branch anua ke kak bani le ke kak bani ai tam nei event thot le o thot ungule cha then ran len nia ke kak bani ai tam nei singa kan riat lar deuh chu sabeng tung sakoro zebra le rhinoceros ten ne kan soiba ka dang jong chu ke kak bani nei ten nia hemi pialama hian branch dang omin chu carnivorous placental mammals ti point an soitrin kan hre theu angin carnivorous te su sahel 18 te hin nia chung ta chu ui zo te sakai bak nei sakai le haina ten ni thil chin chiat lak deuh pakhat chu whales le dolphin te hi cetacean chuang chunga danin an thla tu nai ber chu ungulei chan ni cetacean te om zia chu tui chunga om mammal sina ang deuh hi ni mai chumi om zia chu whale le dolphin te hi bong le loiten en hian in nai vai tak an lani ti na ni chu Aphroderia anti aum telboka chung zinga chuan sai le ran nung terau te hyrax sepon telani evolution hian irin lo deuh thil mak tak tak a chop chu sak reng chuni ran sa zinga po alien pol sai le ran sa terau te hyrax te hi engtin nge category khata anom the engtin nge thla thu hunan nei thei itini mai thei he thili om theina chan chu evolution hi pakhata tanga pakhata akal chhon no fangani soitong khan evolution chu kiltina tangina thleng thei evolution om chan hi engwange ni tang evolution thlen chan hi chan pali oma chung ta chu four force of evolution tin an soitrin heta pali zinga pani chu video tirlama khan ka soito pakhat chu genetic mutation wangani chumi om zia chu gene ti danglama om wangani gene thla chon line gene chu ti pal thil thu in ti danglama omin chu chonin athla tu mel le pian jiang lo deuh aron ni tir theini ani lo point chung lama thil dik lo engamo om wangin om thei boka entian ani zungin kan vun sel ti danglamin vun kan sara thlen thei ang hi ne mai apani na chu natural selection ani le a natural selection om zia po video tira khan kan soito kha mase pathumna le palina chu enge ni tang soitan hal sung mai ango apathumna chu genetic drift antia nun zong ti boy vek thei bo ruak environment a thil puak na satak thleng angin ngai toro puak ti a khan puak satlia ni lovin a chevela thil om zong ti chevek thei ang thil kha heta zong hen soyang thlerkar pakhata ran sa cheng oma chu thlerkar a chuan tlang kang na satak lo chuak thuta chu tlang kang chuan a chevela thil om zong chu ati cheta vek mai ne churan sa po chu ti chiatin oma ma se kha subspecies kha tlang kan na bul na ya khana lo omania tlang na sa taka akan zo nuwa chu subspecies sonin dam kho chu na le du to ka leu theina chan sa nei don ni khura local zela chu subspecies su muntin ramtina mutu romang heting hi bottleneck effect emo genetic drift in an soitrin heting thili kum za chuang fecal ta khan America rama alo thleng to North America bison su America ram muntina muturan oma chung bison te chum ring te chuan an that mang veka mase bison subspecies thlapol plain bison anti te chu American National Park a muturan omani an chi mang mayang ti an hlo wangin chung species kan ti don nge bison thla te chu humhal an ni ta ka chuan an ron pung ta thura ani na ta ka chuan bison pun na chan chu an thlapol te wang chawani thlapol ni mase ani na ta ka chuan bison nan ni tho tuna America bison om zong hi thla pola tang lo chuak vekan ne kan ria thiam dan ol sam ber tur su mizo mai chen vai mo sa pasala na ya an fa te chu thla pol an lo ni ta ma se an pa te nam an chom myo wangin thla pol po ni se vai mo sap nam an nei ang hi ani mai hetiang bison te hian thla to za chuang fe an na ya a chan chu thla pol an ni myo ni
chung bison za chuang ta chu van nei thil tak meu mewin Yellowstone National Park a andam kho chuak ani genetic drift kan ti hi founder effect wang point a thleng thei chumi omzia chu Paul claim te Paul nian so ka tangin anin la ranga chu Paul chu pon lama mi nen in nei pol lovin an Paul chuang mi te vek nen anin nei ton ang chi khani entinan kan mi zo zinga chuan puchana Paul kan tiang chi te an holo turang hayam hetiang hi ramsa pom mu tur thanem takomin mishing zinga pom mu tur tun thlengin aloma chung zinga example thadeu chu ami sauta hinin America le Canada an chenga an community a hian mi noin hi le singa bor velan khosani an thla tu ta chu Germany le Switzerland atang lo chuak nein kum zani kalta lo chuak an nia mase America le Canada hian mi zani bor vel chau an lo chuaka ami sau dang lam na chu an ma ni mi le sa ni lo chu nupui pasala an nei ngai meu lo ne an thla tu te kha ti ra chuan mi zani bor vel lek ni ma se mi noin hi le singa chuang an in thla pung thei tlat mai ami sanchin hi angai nomin topic pakhat tling tur hial khopan nia tun thlengin man lai lundan ang khan la nung rengin tun lai thiam le changkan na ta hian ati boi phave lo ni an sanchin hi isha cha khani chuan comment lama khanin o soino nia chile nam lan deuh ta tan chuan ami sau thil ti dan hi thil thata khani thai mase darwin theory atangero chuan thil lomom tak ani lem lo ne ami smu chuak tu kan ti to mai ne chu zani zinga pakhat chuanin recessive gene nen chu chuan Ellis Van Creveld syndrome a thlena hena na tho dan hi adanglam khop mai hena na veita chu an kut le ke atet pelama kuchung tang tia soituran nei meu lo ne an mani le an ma ni anin nei kol zela wangin chuna na chu an thla te anin hlan chhong zela evolution wangin voinia hian hena na hi khovel ramdang mi ta in ami sozinga a hlur le solani dikhanin thiat thiam mai karing chu wangin kanin thla pol don ani point chin nei deuh ai chuan chi hrang hlak in thla pol hi a thadei jok tina ni chu tuna chuna palina lut vele tongo a palina chu gene flow tinan suya gene flow le genetic drift hi ainang deuh ranga ma se danglam ne ro tlema zong an nei ni entirna thadeu mai chu Africa malaria thlen tu thosia resistant gene hi ani ome he resistant gene hi thosi species thlen khata po monia mase kha thosi le African thosi dekha anin komemo anom dun khan chu thosia chuan insecticide resistant kha ain hlan chong thaini evolution thlen hun ni iril ruwa ingai to poni mai thai evolution thlen hun hi amuang nge arang ti zona te po i ngai to ni mai thai he zona chana fum fe tak ki mu tur om lo species a zerin adanglamin adanglam lo thaini evolution thleng tur hian kummak da duai po du thaya chutiang chu mamal sa po kan mu kha chuti rolin kum ni khatlek po atu thei thomai entirna thadeu chu coronavirus khane covid-19 thlena tang khan SARS-CoV-2 virus a khan danglamna mutation tam tak kan huwa delta variant te omicron variant te alo chu khani kha khang virus te kha covid-19 kan ti mai tanga evolve kan nia chanchona omlo ta se engthil nge thlengang hei hi amak na lai tak chuni mithen kha chon evolution hian ring thailo evolution hi theory mai ni lo thu dik takani theory ti kan soi to chuan scientific theory ni ti in lo shadonia scientific theory te hi fin fina digle rin tla ka om chon siam thinani Albert Einstein theory theory of special relativity te big bang theory te le theory of evolution ang chi te hi theory mai ni lovin thu dik tak vekan ni tuntum kan video hian evolution chungchang ka thei to bakim changin ka soya masi khang kathil soi zong zong te kha nial khana tur fin fena fil fai tak asain sang zong in mutur om lo ne scientist za som kwale pasari te chon evolution hi adik anga an pominan ngai veka tun thleng hian politician then khat chon evolution hi thu dik tok lova ngain school zirlai bu atanga pai an du hiana apoi tak setani khang kan thu rian zong zong le fin fiana om zong zong atanga thlir chuan evolution hi dot ani ati ngot thei bik lo ni engpo ni sela atop kharnan mi then khat chuan Christian lo anga le piang thar lo anga temin lo ngai le ngotange Sunday school exam apo Bible ka dong jiania ole engpo ni se tuna ka video ron ti chu ang te po hi rina ti dal thei tu anga then khat chuan in lo ngai le ngotange mishing lo pian chu adan hi zirlai bu ate zirnin kan tu le fa ten an ron zir chho sel dona chu wangin antana zirna atang kai takin ti le
เชียนติเจ้าตัวตานารนติเวไม่เจ้ากันเองโอเลตุนจุมาตานส่วนข้าส่งขันนี่แหละพอดรอเซ